Honi cia ngari na muhatikano munene wa athii niyo biceria yatinda ceceni-ini nyingi cia ngari cia ukuui wa muingi guku mucii wa Nairobi. O mundu akihehenga mbigiga ciake, aria angi nao na mirigo na ciana hamwe. Ndiramanira na kamero niguo kumetira namba cia ngari tondu turamagatithia na raini tondu ni maingihire muno. Ni niguo mundu wothe agahota kuthikiria ngari yake igikinya niguo ndagai gutigwo ni namba iria atindetereire. Thabari cia kuraya na gukuhi muoroto ari umwe gukie kana gutuke mambura maya matikumakorerera gicuka. Na utamutugo muhatikano uyu ukaga na ngarama nene na makiria muno kimuhuko. Jikarita haitha igima na bukire ndakorwo ndi namba 40 na riu ni hindi ngari yakinya thaa 9. No ndoria makia ni kuriha ngari 800 na turihaga 350. Ndoria tai wa kawaida ngari go kaifara yekira ihire makiria gukira uria gikoragwo mbere. Inakuanga 250 saa hii ni 500. Naona mwezi wa Disemba umekuwa na mambo mengi sana. Kuma o kiroko gia tene kuri matinda mambite hema ceceni-ini ici mategukua ngoro ona Thengia ya kwongerereka kwa garama ya uthii. Nilikuja hapa saa 12 na mpaka sasa sijapata gari na bei imepanda. Kuna singine wanasema 2000, kuna singine wanasema 1800. Sasa tunakaa hapa pia sisi tusubiri wenye wanafika Kisii, tupige simu kwenda Kisii watubukie kutoka Kisii. Tunavumilia, watu wamekesha hapa. Jana watu wamelala hapa, juzi. Leo unapata mtu ametoka estate amekuja na mzigo, tena kurudi estate inakuwa ni vigumu. Sasa inabidi tu analala hapa na kesha inabidi asafiri. Kuringana na ene ngari cia ukuui, muhatikano uyu no uguthie na mbere kuona ngari nyingi itiriracokereria ukuui thutha wa mugururio uria ukoretwo kuo. Waona magari jamu iko kwenye station ni kwa sababu magari ziko nje. Zingekuwa hapo ungeziona. Na speed unaelewa tena ile mliekewa tena kwamba ni aite. Gari ni pole siku nzima kutembea Kitui. Na ciegi kwongerereka gwa tigiti. Demand igithi very high ri na supply ya ngari nyihe ri ati alternative kuiga ngari yakwa mwako kuma Naikuru njiro kwina andu igiro ndo icio na 800 ri ngumagira kurabindo mundu nigetha tuke tumaokoe guku turoka tutari kindu turoka otheri ayu gabambana na jamu iyo na ni ranyuo muno makiri ukiro ri nyuaga. Giki no kiambiriria kia ndeto kuona riu itiganite thiku 3 tu mbere ya thigũkũ ya Christmas na angikorwo no nginyagia mundu inuke hatari nganja egubatara kwinyitia muthiori na kuriha ngarama nene ya uthii. Oria mathaa marathie noguo muhatikano wa Akenya urathie na mbere kwongerereka ceceni-ini cia ukuui, o mundu akigeria guthara ndagika cia mwisho nigetha atigirire ni akinya mucii gukenanira na family yake mambura-ini maya ma Christmas. Handu-ini ha Kameme TV kuma mucii wa Nairobi, yetagwo Ngina wa Waduro.